Maame Serwaa a woyɛ actress ɛwɔ kuma wudun no Maame Serwaa awie school na Maame Serwaa school na wawie no ade osu ene amane ene yawdie abre yenua ba Yaa Jackson adentia awusia edine adrepan ne aka Enkratam King Kong be ma yefa ne yere anim enye from wati ase yenua ba Yaa Jackson na wo osu adentia because kuma wudun no ono ene Maame Serwaa na no mo pre challenge kese pa wono obi ehunu se Yaa Jackson de wo ya akorapa ai Maame Serwaa nam sese bi no okuta body body ya tamu eto obi ehunu se de we na Maame Serwaa benya anofo no ene eto no hu se Ghana de obi atirim se so obeswa na so nya nofo ntem ne to ntem a mema ne de da rough nti ma Yaa Jackson no na ono so na chengelenge yo ati ase na so no body ne eya a chengelenge for de eno ma Ghana for no ebe resin sembebregu eye Maame Serwaa so say na wo ba bia wadri se siei ena sia wo twempena kese sei eno tam na eye Maame Serwaa ame free mu no we de we Ghana for no twetwe abaya na na sa no odene to bia no se Maame Serwaa de konko duru ba bia Yaa Jackson na enim se ono de kobeko school edru akiri ame so Yaa Jackson ni o on de woni kote no Yaa Jackson pu de kan ye de wo ye ai na Maame Serwaa so de enam school mu no okoba enam no kasa de Maame Serwaa big congratulations to you watimi awie eye university ai say de Yaa Jackson atena wo so na nsambay ene se Ghana for ebeka fa me ho uko social media no so Yaa Jackson de ne de aye aho awrowro ene be hunu na ne turum hwe obehunu na ne nofu hunie obehunu na weni enti Yaa Jackson wonkrakra no ho ba we de Maame Serwaa si dress na or dressing decent or no for what you say but the way Maame Serwaa dressing is tie no onye yi no basa Maame Serwaa so nya de onya nwoye ba ko Yaa Jackson a de o si yi no ho no a ayese wasan ya abom 1 a woto na ye ne ba no odi yawo ese so kom fi odi a esu a Yaa Jackson to a wo su no wo si ye mo ham yo ana me meto anko school bi wo so de nyum to na eso nyum kro to ayemfa anyum ye hu ba bi e wo Maame Serwaa na se wasan start to movies kakra say ni nyina no the school piato wo the school tato te se da busia Yaa Jackson na enim no ono de wa fa ngosi ba bia wo ono de oda so owrowro no ho but Maame Serwaa de etimi awie school eno ene say men judge book with the cover no what you say bie book num na kenkan okenkan a na be the real book no test ya chochowom brofu no chi Koran aya chochowom no ai Dutch atochowom no e na bekan de ate ase batu ko book no se book no da bola so na ka se book de bola so na da de a ene e wa ka se wa deceive ho te se de ye ne ba Maame Serwaa na so twempra kese no wono mumu no onya nwoye watima ko school awe university Yaa Jackson na so oye no nanim se akra on de on pekote no no mpo de dika wo ye o ai so de de aye awrowro o social media no so no ain't we de ensam a ekono Yaa Jackson sanu jaisun ai enkachi school de unya nyinu do ba bia wetimi ato aso ai de akọ na gusu na awrowro ho Maame Serwaa so de so be kata no ho ai obesima kata ho na yenkwen wati ase ti Maame Serwaa big congratulations to you what is from Adrepan in the busia what is I pepe what you have ho modene ayo school de Ghana for kafa ho nyina no wa amra ye de amem ba bia o Maame saman e da bia no ame no obe feel proud eni be gi I de ama o say on ti asimpo no what me achieve e your dream dia nese why de why ade tap send use promo code Adrepan bogum na benya discount Announcement Enterprise we your POP I de edamount Destiny Roofing and Steel Trusses eso aboard down so edamount Jata Cement pebi na fasiudan na dachen obey enhira YouTube channel no Becky TV what is Adrepan TV so so de board djuma what is Facebook ba bia Becky TV Adrepan hene Becky Media so no trinity board djuma den monko all our platform no so video bia platform bia won sabe de won sabe ka Becky Media am already the enfi. Peace out. Odo, mi ko kuro ma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so ko kuro. Na ma ye ne dey. Tuna fi na send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obi ata no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace ka extra.
man mesrɛ me can for tap send amount so you use iPhone and also over time no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so mesrɛ and I will send the so mesrɛ o first transaction be no why so we hear promo code no so about adwempanye adwempanye e da gu yes ntimpacho uboguma wo Europe kwa da obenya 5 euros free before the some party for some can tap send at amount who America so Canada there mama $10 to miss now man how oba won for say and kwa ponti no bi akwaso pe mpacho who piara no na eko some kwa ponti dem ma download this see atena fie mpacho na relax no one say mpie kwa ponti be me hu say me kwa ponti mama na ade a am de krampo ni say first one no so credit card nko a and net there tap Paul amount mo say dikanfo obehu ye mobo wose unsu normal bank card utimi dey register SMS ka kofi asem de atadwe yate de ti tap aba ama hiafo say SMS kan ko Ghana na rate no so kama yenche bi bia mama mesraw me ka fama on say wani age ni anu ni me ro ye bad power and tentem ti mesraw promo code bogum na ho hia me adempine nanya 5 euros free no more Canada so in US so so benya $10 say your day me ade for the uni say me na tap here come tap send abusia rate mo hene auntie si na from you hello auntie si mo we POP no any TV unit no na few painting no so any company na come Anaspo Enterprise na who pictures was na mama okay mama hwe wow I didn't ever say akwa me fi look kama Anaspo Enterprise wait a minute ko di 1000 chem sister na mister there ne da na wo si say Anaspo Enterprise anu ko ni POP ni fi painting ni bibia de ma no anti sinya me hira we de o ma Anaspo Enterprise wa me fi ne kama pa me ko mi sister o bra what drew hanom okay enche obedru ha wo o ma wie POP no o ma send you pictures yeah me de ne ntam na fa pictures ni be che na me dem talk up them sa ya fe wo Mr. Fabrem, yan and tem, too many kawaii, na me the me show me gina hair trail, why? Sister, yeah, me come with sister, so to Anaspo Enterprise, sister, me so POP ne pa de. Sister, T, what the POP no share and POP, and on my TV set no so. Now kitchen no so. Sister, no my if you want bibia. Anaspo Enterprise, usifie na person me POP ma wa. Anaspo Enterprise we POP amount. Almost a TV unit account. Almost to your house na. Anaspo be say your kitchen amount. Anaspo assign I do windows assign she wo da nim nyama. Glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na. Omo to 70%. Yen se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so etwagu no. Omo number ne go so etwagu ni timi sraw Anaspo Enterprise. Oba kira omo say adwempan TV na say be POPs de omo ya POPs number 1. POP looking con na ni ade de wom. Anaspo Enterprise or charge ria or no na kofa na nioma efiri baabi abuchire e de ba Ghana. Wow. Na omo sa no afo na go PO. Ami hwe ni POP si we. Na sister, mesraw. Wo dan na wusi no. Mesraw nya mistake fa come Anaspo Enterprise. Baby be show mo sa na ko da. Kitchen, TV set, bibia. Wow, POPs, large system ni bibia. O me san atofo glass bibia ma. Na windows be efe sister Anaspo Enterprise there mesrawo omo ye kenkon dream ka na me ba be ka kire no mesro ma me nya nam de me na ye na kona ko from the ufa edima ref adwempan no se bekiti benya discount kama Anaspo Enterprise omo ye kenkon sister na ko be me say bra ka me ba wo asema ato me me say mabusuafo afre me enyo ya ka kire me say me dan na me boss 1 month ago no enyunugu awuda na wusi ne Ghana no me say enyunu and say one for company papa company be na ko for sister ade wanted Destiny Roofing and Steel Trusses enka omo ye hefa Destiny Roofing and Steel Trusses omo Ghana sister e ban down so border number 1 and omo sign e border so 30 years warranty 30 years na we can unique Destiny Roofing and Steel Trusses ko mo na esa ko pass aboso ama wo enati omo be border no so a omo free estimate and omo dan so omo boso e ma wo say kimu a omo yusu nade sister and omo say yusu nua enua no omo say shen adroma say pika empro
anka kampo roma empro nyahwe na wo tia brochire na wo kofa carpenter ni bi o hye enkwanche ko boda so wa bra destiny roofing and steel trusses ewo sister mesrew uduru akra se pe ukọ kan se pokuase amamole Canada Junction akra pokuase ya amamole Canada Junction uduru ma wo so pe destiny roofing and steel trusses sister o matuka akoye free estimate dama obi atia brochire na kofa carpenter ni o hye sister mesrew me kanfo dama nti we den ha nkora ewo so aboka enya hwe but destiny ebeje wonkwa destiny ebe ma bibia to ukwa wo se opese obuje estimator wo beto nti dini adrepan TV na se beki TV ubo se di we kire o sister o meto mbo ase ahwo kama na obi a o table kire aboka asida na won ko for destiny roofing and steel trusses da so sister me kan for da ma ha nkra yes omo number na go screen so no omo email address na go screen so e twagu no so atese o me board down so ama 30 years warranty 30 years baby wo 30 years bi wo na we na nti wo ha mo sa sister Mr. on board down so ma wa on e che kula one to fire more than krompo na oda obeda e no mo down so mbo so a enso to enye teta wo on board down so ma dabi on board down so o mo be so wa abrochire destiny na tidin o mo be so wa abrochire to on board down so a wo dem ayefo enye teta ti makanfo da ma nti we dem srew obetimi no mo ankasa akonnect straight abusafo bi ani for one na bi ani sa pepe nti mekanfo aye de edama so we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister abusia destiny roofing sheet and trusses omo ba magana fo adwempa hene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo